na tugithie na mbere na mohoro maitu tukarora uria kiumia giki gikoretwo kihana kiumia giki president mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua ena giathi na bururi wa Gema muthenya wa kiumia riria atanyitwo gukorwo akiruguria kiama na augete ati muthenya wa kana tariki 9 mweri uyu ni agakorwo akiruta ndumiriri kuri bururi wa Gema na no nginya tukorwo tukirora uria we agakorwo akiuga na fata wake gukorwo akiaria uririkane ni akorirwo akiuga mwaka muhetuku ati ni agakorwo akiruta mwerekera wa gitaru giki gia gatagate na aria makoretwo makirumirira ndereti yake kana uria akoretwo akiuga kana akiaria augete ati uria egukorwo akianirira ni mwerekera na kauga no nginya gukorwo na baadhi ya gitaro gya gatagate no nginya gukorwo na ngari andu a gitaro giki magikorwo makiingira nigetha emakinyie haria maratanya guthie na haria maratanya guthie ni gukorwo mari thirikari-ini gatagate reke tukorwo tukigwa mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua no ndiraguga mweri 9 ningamwita kuria gicagi kuria wa Munyoro nigetha twambe twarie cia muci nigetha turikanire ta nyumba yitu uria njiritwo ni andu na uria ndirona ndimwire koguo mweri 9 ndigakorwo ati ni taarifa ndiraruta ya Kenya ngima igakorwo ni ya kirima ta nyumba yitu na tuiguithanitie na igakorwo ni report iretagwo interim tondi ndirarikia guthikiriria andu ni aingi muno aria marenda guka na o aria makoragwo makinyita munini wa president makauga riri ni ikinya riega ria gukorwo akigeria guthondeka kiama no aria nao matakoragwo makimunyita baru akuma gitaru giki gia gatagate na nginya nja ya gitaru giki gia gatagate makauga Rigathi uria reka ni kuhura mai na ndiri tondu marauga uria guikaire kahinda gaka thutha wake kuhagurwo ndagirire ni gukorwo akirwa magiturwa o giothe na koguo makauga undu Kabogo akorirwo akiuga minister wa ukinyaniria Ciumia Taigiri thiru ati gukorwo okirumirira Rigathi ni ta kuingira baadhi yandikitwo haria bao-ini going nowhere kana gutire kundu turathie no aria mamunyitaga baru makaugasha no tugicoka na thutha Gachagua ni akoretwo akihithuria undu na kauga thirikari ya Kenya Kwanza kugerera president William Ruto ni ageretie kumuhaka nigetha akorwo akihera wathani-ini ta munini wa president reke tuigue uria Gachagua araugire. Ningesikiza vile rais alikuwa ananiambia nijiusuru because alikuwa ameniambia wewe jiusuru nikupatie bilioni 2 uende nyumbani uende upumzike fanya mambo yako ukuwe na security ukuwe na mshahara na unaweza simama siku nyingine. Sasa nikajiuliza yule anakupangia mabaya anaweza kukupatia suluhisho ya vile utaishi? Ukiona ile mtu anakupangia mabaya ile barabara anakuambia uende unaenda opposite. Kwa hivyo mimi sijipendi. Hata wabunge ya kwangu wengi sana wale wananiunga mkono walikuja kuniona kuniambia wewe jiuzuru ndio ukue upate nafasi ya kusimama. Nikasema hiyo ni kujipenda, sio lazima mimi nisimame, sio lazima niongoze. Mimi lazima nijitolee. Na tondu Gikuyu augire ciganagira ni kweheranira mundu ugwitwo Gachagua ehera uria wakorirwo akiingira ithenya-ini riake ni Professor Kithure Kindiki ta munini wa president na ni akoretwo agitetera thirikari na agatariria ati mundu acagurwo ta president akoragwo ena itena ria miaka 5 na tondu mundu ndagikorwo akiheo kigeranio mbere ya kahinda karia agirirwo ni gukorwo agiikarira kigeranio kiu akauga andu ni mahe president William Ruto na thirikari yake kahinda nigetha makorwo magikinyaniria ciraniro iria meranire tondu ni gukoretwo na andu marauga president William Ruto wira wake ukoretwo ari kurugama na kuga tugwika tugeka no matirona umithio no Kindiki akauga ena kahinda na mena kahinda na gutigirira ati ciraniro ciothe cia president ni ciakinyanirio reke tukorwo tukigwa nake mugambo wake. Rais Ruto akusema hii mambo yote atafanya in a day or in a week. He has a 5-year term. So those questions will come at the right time. Lakini also we don't mind you reminding us what we said because you are helping us achieve our targets. Kwa sababu sasa once you achieve our targets, I wonder what these characters will say. Sababu sasa hii wanasema hii haijaanza, hii haijakamilika, itakamilika. And then you will have no story. Liona wengine wana complain the other day ati tumepea sugarcane farmers bonus. Kithure Kindiki akauga president aheo
kahinda. Nake President William Ruto ni akoretwo akiroria uthio wake mwena wa rugongo na kuma kirema-ini akoretwo akirora kuria gukoragwo na ndurire cia kureithia thiini wa kiumia giki na ni ekite maundu maingi muno kuria mwena wa North Eastern na maundu mamwe maria ekite ni gutigirira ni amakinyiriria kana ni amakinyiria mitaratara ya uthii wa nambere na undu ungi akoretwo akimera mwena uria ni wa mbere no nginya maigue tari a Kenya tari angi. Reke tukorwo tukigwa mĩario ya president ekuria North Eastern. Si tunauza chai ngambo, si tunauza maziwa ngambo, tukiuza nyama ngambo iko makosa? Iko makosa. Sasa kuna watu wengine wajinga wanatuambia ya kwamba tusichanje ng'ombe yetu ndio tukose soko ya kimataifa. Na kuma hau president araria uhoro wa aria areta irimo akauga ati andu amwe makaria ndeto cia njanjo makaria ndeto cia maundu maria thirikari yake ireka matire na wigirereki na hena miario araririe irakorwo ikirakara ainge na arakorirwo akira arithia matiagwo ni gukorwo magithikiriria andu amwe aria mararuta thirikari yake mahitie kana aria maramera tarithia matiagirwo ni gukorwo thesha ng'ombe ciao kana gucihe njanjo. Reke tuigue uria araugira. Wewe unaenda kumsikiza mtu ya kupanda ndengu ati anakuambia usichanje ng'ombe yako, yeye hana ng'ombe, alafu mtu akuja hapo na Kiingereza na Kiswahili kingine akuambia ati usichanje ng'ombe yako. Ati kuna mtu mwingine sijui anaitwa Bill Gates sijui nani. Bill Gates hako wapi hapa Garissa? Kuna Bill Gates hapa Garissa? Na kuma muhadi kana ahadi a Dego aria president augite matire na wigirereki kana umenyo muiganu wa gutara aria mareithagia. President ni arakorirwo akiruta miario ingi aingi na atongoria matikoretwo makimenyita wega ginya a Kenya tondu araugire agikorwo ndukinyitie gikiro gia githomo kiria enakio ni atia uramwira. Reke tugomeria ya president. Na mkiona wale wanalalamika ni watu sijui wamesomea wapi. Si mimi niko na PhD. Si mimi naelewa nini inaendelea Kenya. Sasa mimi napata watu wengine wako na elimu kidogo wanajaribu kunifundisha. Mnanifundisha kazi gani? President augete thegia wa gukorwo ari president ena PhD na PhD ikoragwo a degree ithatu na akauga andu amwe aria marageria kumwira ndureka wega thio matire na githomo menakio na matire na umenyo toria enaguo na we ta mundu ungitwo doctor ena githomo kiiganu gia gutereba bururi-ini. No tukirikiriria thimo ya kiumia giki iratwira ati gutire wiriraga agithie ta agicoka, gutire wiriraga agithie ta agicoka. Gwenda wicuranie na wiyurie na nigetha tukorwo na thimo ya kiumia giki giukite gwenda uthie kuria nenda-ini citu kwa ni Facebook Inoro TV uthie wikira #thande cia kiumia no tuhe thimo iria ungienda tukakorwo nayo kiumia giukite na kuria YouTube Inoro TV wethe thande cia kiumia no twandikire uria ungienda tukorwo kana thimo iria ungienda tukorwo nayo kiumia giukite no twire ora mituma wikarite mwena uriku na tugitiriha turore mamwe ma maundu maria mukoretwo mukiandika kuria nenda-ini na ni turamuri oro wa miario ya president ya kugate andu aria magwo ni gukorwo makimutara no nginya makorwo na githomo ta giake. Miriam Garo akugate PhD eo ndiagirwo ni gukorwo ikimuhe hinya wa kwaria miario teyo. Agacoka ugi akaugate ureita electrician King'ong'ori akaugate ona mundu muthomu no akorwo ena githomo no akorwo atare na ugi wa muturire. Ugi akauga PhD ino tokorwo irarugama na irauga ati ni kuhinyiriria dynasties na kuhinyiriria aria mataramunyita baru. Na kwina angi mundu uretwo James kana John Muturi urauga pride comes before fall na angi no nitugukorwo tukirumirira maundu macio. Ni njitagwo Martin Munene na guku studio uria urataura na njira ya cieko etagwo Joki Shege na tugakuririkania ati mundu wa fata mundu wa goro mundu wagirire mundu muthaka akoragwo ahwana tawe. Ugie no tukumwega na nie ndauma haha ugutigwo na Simon Kibe uria uguturia twathire ku na rikia ugwo tukorwo tugithie mwena uria ungi ni undu wa mugithi. Ugie no tukumwega. Umuthi tabarira ya wathire ku ironania ke